Siyabingelela ngani zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button le channel ethu ewunqa phambili umgosi. Ngani zakwethu-ke lana-ke kubhalwe kanjena-ke siyabonga kwabalwela i-March and March eGoli. Loko kulandela ngani zakwethu ukutholakala kwesilisa beseduke isikhathi esingangezinyanga ezimbili, 2 months. uMazwi Kubheka usetholakele utholwe ephila kuboshwe abasolwa abane abangu-4. Amaphoyisa athi ambonile uZifikele eVosloorus Police Station. Ukutholakala kwakhe kube ingcindezi efakwe ngamalunga omphakathi eGoli namaphethelo. Ifike ne-March and March yafaka upelepele esilondeni. Kawadliwa phela amandla omuntu, yiqiniso lithi bawenze ngampela umehluko. Le ndodana yomuntu ibiduke eside isikhathi ingumnikazi webhizinisi noma ispaza shop esakhelene namaPakistan noma abantu bokufika. Bese kunezinsolo zokuthi uthunjwe yibo. Kana zakwethu-ke le nsizwa-ke ukutholakala kwayo itholakale emva kokuba-ke uPhakela Umthakathi uNdabandaba-ke namhlanje ephakamise isithombe sakhe lo mbhemu-ke okushiwo-ke ukuthi we-missing person, kodwa-ke manje usetholakele. Sicabanga ukuthi ngani zakwethu-ke ukusuka kukaNgizwe noPhakela Umthakathi baye eGoli kube nomehluko omkhulu. Awucabangi ukube-ke imashi-ke lena-ke abazange bayenze eGoli ethi hlangana Zulu kungabe kunjani, kusho ukuthi lo muntu ngabe akakatholakali. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu Danko. Masiphinde sihlangane kwenye video elandelayo, soniphathele izindaba nezinye izindaba. Danko, bye.